Tulone much eromo moro mano yore gi jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi e gwenge ma Moi's Bridge county ma Uasin Gishu. Eromo no ne geto choke omenda ne jogo mano yudo midhiero kotenre gi mach mano muoch kendo kelo masira ne jodak ma Moi's Bridge county ma Uasin Gishu. Wananchi hoye! Naomba tutulie tutambue viongozi wetu sasa. Tafadhali. Yorok ne omuoch mana seche ma jaod bura Masoi David Kiplagat no chope nyasi no mararambe mar siro jogo manyocha yudo masira mar mach e gweng' ma Moi's Bridge county ma Uasin Gishu. Watu shukeni. No chuno bila mondo mi odonjre mar keyo rawire mana oriko tugo lweny e kindgi. Kama wewe si kiongozi tafadhali shuka chini. Tafadhali. Uniformed officers clear the stage. Haya tutulie sasa. Basi thank you. Bwana ingia basi ni mheshimiwa Jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kod gavana ma Uasin Gishu Jonathan B gine moko kuom jotelo mano yorero makamano. Security kama wewe si kiongozi tafadhali shuka chini. Tafadhali. Uniformed officers. Kama mimi ni mjumbe wa Uasin Gishu na niko na kasi ya kukuja hapa Soi, nitakuja, sitaomba mtu ruhusa. Tunakubaliana? Kwa sababu tunataka kusaidia wananchi walitupigia kura bwana. E gwenge ma Kakamega, Governor Fernandez Baraza no jojo piny osilwedo telo ma jatend piny Kenya William Ruto kaka yor miye thuolo mar timo dongruok. E nyasi mar solo omenda e gweng' ma Lugari, jotelo go wacho ni nitie josiasa mageto njao pach jopiny kuom nyisogi ni okumba mar SHA ok ber. Farouk Kibet ambia Mheshimiwa Rais, sisi tunashukuru sana ile uongozi ambayo ako nayo ya kuunganisha Wakenya wote. Lakini kuna jamaa wengine ambao wanaitwa Team Divide Kenya, wakiongozwa na yule jamaa wa mitego, yule jamaa wa shares. Wachaneni na wale wanatumana kutokea asubuhi mpaka jioni negative attitudes. Wale hawatakoma na wale hawatasifiwa. Wale kusifiwa ni wale wanafanya kazi. We are not living in promises. Ruto si anatupatia. We can see the deliverables.